Šta je mene glavna žiža interesovanja? Poljoprivreda, sport, politika i ženske. Ja sam Jovan Petrović, poljoprivredni penzioner iz Grabovca, opština Knić. Imam u 75. godini sam života. Penzija mi je, imam plaćenog radnog staža kao poljoprivrednik 35 godina. Sa ovim najnovim povećanjem imam 14.469 dinara. I dobro, šta možete sa tih 14.400? Ovako, imam 3.000 struju, 1.000 dinara vodu i đubre, da platim obavezno što mora da se plati. Negde oko 60.000 godišnje košta me izdržavanje juga, 5.000 znači mesečno. Imam 1.400 telefon, 1.300 televizore, to je ukupno 12.500 dinara, ostaje mi za život 2.700 dinara. Šta možete za 2.700? Eto, ne znam šta mogu, ne mogu ništa. Pa dalje moram ovo da obrađujem kako mogu i umem, da nađeš da pomogne ti neko, nema koga da sahrani i tako. Pa da nemam njivu, živeo bi teško, socijalno, trčao bi tamo da molim da me oslobode struje, kao što vidiš, evo šta se radi, dolaze ljude, babe neke 90 godina vode i po dvoje, da mole da se oslobode struje, da ne plaćaju vodu, da dođeš na prosjački štap od ovako bogate države. U našem kraju svaka je kuća imala domaće kokošaka od 10 do 100. Sad više nigde nema kokoška, niti ima jajede da se kupi, samo makse jurimo svi. Da me vidi sad deda i otac koje mleko pijem poljsko u Kniću, u Šumadiji, da se dignu iz groba. Sred Šumadije nema srpskog mleka? Nema mleko, stvarno. Sad je došla i krava ko kola. Imaš za 2.000 dobra, lepa kola i krava je sad 2.000 i nešto. Poljoprivreda, najskuplja stvar ko se s tim bavi i najveće znanje treba. I da si mehaničar, i veterinar, i ekonomista, i hemičar, sve. Stoke imam 5 krmača i 2 praseta za Božić. A koliko ste imali? Imao sam 2007. do 2011. imao sam 43 govedi, imao sam 20 ovaca, imao sam 10 svinja. Sad u selu, celom selu mojim Grabovcu, koje po broju stanovnika posle Knića, skoro najveće selo, ne znam ukupno da li ima toliko ovdje u mojim ovim kraju, u 30 kuća ima 10 krmača i 3 krave. Ljudi nema gde prase da nađu za Božić. Sve je propalo. 2012. kad su ovi prerušeni radikali došli na vlast, naša opština imala 13.000 govedi, sad ima 6. A 1990. kad su bili prvi višestranački izbori, opština Knić imala 25.000 stanovnika, a sad ima samo 10.000 birača. A opština Knić, centralna opština u Republici Srbiji između 4 velika grada, Čačka, Milanovca, Kraljeva i Kragujevca. Odlaze mladi, stari nestaje, izumiru i otišli su sad i ljudi u 50. godinama. Gde idu? Idu ljudi, rade u čistoći za traktoriste, žene gledaju decu po inostranstvu, za 3 meseca donesu 3.000 evra i troškare se ti 4 meseca, pa neće niko ovde da radi za 30-40.000, to niko više neće, hvala Bogu, omladina nas opametila. Šteta je ovaka bogata zemlja, evo vidiš što vikali, za 5 godina nema jasen, dol po rasima se griješ. Taka je, ne država, nego ljudi koji vode državu. A žao mi, mene žao, mene duša, ja sad kad bi ponovo se rodio, ponovo bi ovo bio. Žao mi što mi se zatvara kuća. Sreće mi, to mi najžalije, probudim se noći, ne spavam. Zamišljam kako će i sad propalo. Sad sam se ja digao, ja ću dogodno ovo dopraviti, hvala Bogu, samo ako mi Bog da zdravlje.